Kani gade kapati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Ka Jaintia Students Movement kabalong kaway nagiseng bahalang bapaukmat na East Jaintia Hills District. Hane kasngi kasantarik unaitung. Kalawanra dakador khas siya kasorka jila ban pensngo halor ki lightly gimat jingdawa pakentop ya kajing penkha ya ka civil subdivision ya ka lasken CNRD block kabadan West Jaintia Hills District ban bu no ya ka police outpost hakasnong psiar huroi bat hakasnong lakadong uba leading star rembai presiden ke GSM habay keren bagila pthai kubor negas ngiuloong pakaseng kaladawating sorkar ban pleno ka government college East Jaintia Hills District nakabenta ka jingmento jing samna puli ki badan East Jaintia Hills District isu bangilepo galang kabadan kong hi gade ban ku badan no ya gas laskai sia de block chaka service civil service you kabar ka ban set up no ya ka police outpost ka bakawan kuat ban ka sorkar dari berpai kemari ya berlawan set up no ya police outpost officers itu terus nomor boleh ka sorkar asam milih kera pilih i man la kapor isa pendingwa bahag jo kapor wat ka sorkar asam ro kala juwan ban rada gitu ke JCB ban mut ban snabor ya ke police outpost itu terkaslah kita tak berkawalai ka police outpost ni dan kam lai jaga we ha lakadong bahaba po clear station but the way ka po roy ko bahaba po ani galop sinong police station kani gede haba jual kan yang lawon haba jual baka balai kalong alor ka government college ya ka korban college ni la dawana do ada pesan de ka to po de ka sarkar barima ami tu de mentangi kwa yang ba sini ya kani sarkar yo sewa kani sarkar kan kam khai khamat sak pai pa kanyang dong de nak ta ta ngi le kwan mo ta sarkar bau siam ka tum joro ya ki kabinet minister ki barok ba de nak jong ka department Ukta ina liang jongi tangin libo tangi kang memorandum de haden si artia untuk misapo ega appointment bane keduk matmat bau simus